To je normalno da naš posao pretpostavlja bavljanje ne kažem svim i svačim, ali mislim da nam glumac treba da radi dosta stvari, a tu su reklame na zapadu, je poznato da poznati glumci rade reklame, naravno dobre i dobro organizovane. Kod nas je to stvar snalaženja, mi se snalazimo ne samo zbog toga što su to glumački zadaci, nego i zbog nečega drugog, ali na to smo prinuđeni. To je neki novac, to je nekakva egzistencija, ali eto, ja se lično trudim da u tome što prihvatim, eto, probam da uradim to koliko mogu bolje. Naš sagovornik je, možemo slobodno da kažemo jedno i drugo, i mladi i popularni glumac Slobodan Ninković. Slobodane, naš prvi susret je bio u stvari u hodniku Beogradskog dramskog pozorišta kada ste tek dobili angažman u predstavi Jugo Nokturno. Sada, onda su mi još rekli, evo, ovaj glumac ulazi na velika vrata u pozorište, u naše glumište. Kako sad to odjednom biti mladi, popularan, a znamo da uglavnom mladi glumci kubure sa nalaženjem posla. Vi ste onda, ako se sećam, sad sam malo indiskretan, tražili stan, stanovali ste privatno, pa ste jedva našli nekako jednu sobu, a u stvari gornju granicu popularnosti dostigli ste u tandemu Kize i Komina. Prvo ko ste, Kiza ili Komina, pa onda ovom? Dobro, ja sam Boda, Kiza, inače u tom tandemu. A što se stana tiče, još uvek sam podstanar, sad u nešto većem stanu, sa svojom porodicom, umeđuvremenu sam i to rešio. A kako je biti to mlad glumac? Pa, to se desi, to se pre svega desi. Ima dosta mojih kolega koji traže svoju šansu. Pitanje je trenutka, pitanje je sreće, pitanje je opet i neke osnove, ako se čovjek odluči da radi to, onda to ide i puno šarma, seljak šarma. Ovo je bio Mima Karadžić. Mima, moj mlađi kolega. I kod lepih žena i kod glume. Šarma. Znači, pitanje je šarma, tačno. Eto, desilo se, vjerojatno ja to posjedujem, pa lično smatram da je to ono što je odlučilo u ovom trenutku. Kad govorimo o sreći, to je taj trenutak da sam ja, prilično na vreme što se mene tiče, što se neke moje karijere tiče, dobio šansu u toj seriji koja je naišla na prijem kod publike. Znači, uspeo sam na neki način da se izdvojim iz velikog broja mojih kolega koji pokušavaju takođe da nađu svoju šansu. I sad, već kad ljudi počinu da vas prepoznaju, onda se lakše i odlučuju da vam i daju nove poslove i levo desno, tako da sam ja to počeo da koristim. Naš sagovornik je glumac Slobodan Boda Ninković, inače poznatiji u narodu kao Kiza iz čuvene televizijske serije, zajedno sa svojim drugarom Kominom. Bodo, koliko primećujemo, iako ste mlad glumac, ipak niste žanrovski opredeljeni, kad već pomenuh malo čas taj Jugo Nokturno, to je neka vrsta tragikomedije, ne može se baš reći da je klasična drama, onda je to humoristička serija na televiziji, vaša uloga Kize u njoj, ali s druge strane imali ste ulogu, na primjer, u baš jednoj filmskoj drami Braća po materi, igrali ste Antišu. Malo o ovim žanrovima i o tome, možete li da birate ili ne možete? Pa,
Mi smo uopšte u Jugoslaviji, što se glumac tiče, teško u situaciji da biramo, prihvatamo. Sad, to je ono pitanje, kažem vam, sreće i svega, koliko se kome šta ponudi. Ja sam imao sreće do sad da su mi nudili i jedno i drugo i treće, i sad stvar je drugi da prosto koliko sam ja to iskoristio, ali mi je drago, pre svega ja ću nastojati koliko god budem mogao da utičem na to, da se oprobam u što više tih žanrova i svega to. Mislim da je za glumca vrlo dobro da ne ostaje u jednom žanru, u jednom fahu, ali kažem, to opet zavisi od šanse koje mu se pruža. Meni se ukazuje, ja to pokušavam da iskoristim, pa sad eto. Stiče se utisak kao da su neke uloge baš pisane za vas, Bodo. Sada ćete da oprostite uz svo uvažavanje vašeg intelekta. Ima se utisak da često igrate i bez teksta, dakle svojom pojavom, svojim fizikumom. Glumac i to mora da ima na kraju krajeva. Pa jeste, ja lično smatram da gluma nije stvar konstrukcije, odnosno pravljenja, nego je stvar energije koju čovjek nosi. Sad, ja verovatno imam tu vrstu energije koja izaziva ili prijatnost ili tako, pa eto, sad, ljudi mi daju tu vrstu uloga, pa onda kažu to kao da je pisano za njega. Znači, velika stvar je, to je u svetu davno poznata stvar, kod nas još nije. Najveća stvar uspešnosti jednog posla je podala, odnosno dati pravu stvar pravom čoveku, i onda je tu prilično lako da se to posle reši. Za kraj ovog našeg razgovora opet se vraćamo na onu vašu popularnost iz TV serije i onog čuvenog šatrovačkog beogradskog Kiza i Komina, vi ste Kiza, divi sine, trenerku, trči sama. Je li glumac i kada je reklama u pitanju? Pa opet ja ponavljam, ja sve kažem negde tamo. To je normalno da naš posao pretpostavlja bavljanje ne kažem svim i svačim, ali mislim da nam glumac treba da radi dosta stvari, a tu su reklame. Na zapadu je poznato da poznati glumci rade reklame, naravno dobre i dobro organizovane. Kod nas je to stvar snalaženja. Mi se snalazimo ne samo zbog toga što su to glumački zadaci, nego i zbog nečega drugog, ali na to smo prinuđeni. To je neki novac, to je nekakva egzistencija, ali eto, ja se lično trudim da u tome što prihvatim, eto, probam da uradim to koliko mogu bolje. Za kraj, umesto stereotipnog zahvaljivanja, neka bude baš šatrovački, lahva đidom ova loma, novo po. Da čujemo nešto iz Kizinog repertoara. Doviđenja. Mi smo uopšte u Jugoslaviji, što se glumac tiče, teško u situaciji da biramo, prihvatamo. Sad, to je ono pitanje, kažem vam, sreće i svega, koliko se kome šta ponudi. Ja sam imao sreće do sad da su mi nudili i jedno i drugo i treće, i sad stvar je drugi da prosto koliko sam ja to iskoristio, ali mi je drago, pre svega ja ću nastojati koliko god budem mogao da utičem na to, da se oprobam u što više tih žanrova i svega to. Mislim da je za glumca vrlo dobro da ne ostaje u jednom žanru, u jednom fahu, ali kažem, to opet zavisi od šanse koje mu se pruža. Meni se ukazuje, ja to pokušavam da iskoristim, pa sad eto.